Se se diragalang ke gore di system tsa tejano ga di ka ke tsa kgona gore automatically o tobetse be dira. Se se leng teng ke gore ba ba di tlhokang and di a tlhokega jaaka o bua di tshwanetse gore the accounting officers tsa di ministry should have immediate sight of that, and le bone ba consult the Ministry of Finance for now. The reason for that is this has been a serious black hole. E leng gore tota ke gone madi a setšhaba a helelang a hela ka bonako ebile go sa bona le sentle gore a tsene ha kae. So ga di a emisiwa. Se se hetologileng for now ke tsamaiso ya gore accounting officers ba kgone go bona se se diragalang gone ho ba se ka ba se utlwalla a few weeks later e le gore didikadike di setse di tsamaile mme di sa tsamaya go di tshwanetseng go a teng.